Kumsang ni somni pali August ni somle patni hania Rainbow Mizo Channel clear tu le ngai thatu te chibai kanbuk le thau acheu Iran thian tha ramrang rang te abik takin Pakistan le Jordan sarkar ta chuan Israel ka phubalak na direct strike chu neilo turin na takin norma se Iran chuan tunthleng hian an thil tum hi thul pha an tum lo ni in a hriata Israel ka an phubalak na hi a hlothin theina turani chuan hypersonic missile po man han thre don lawani ti an pungzara Iran hian missile lawm hanei lo nia han thriat te po alokol ve khieu nge ni rontlang zarte hanei tanwal boka chutiang missile thlok chaklutuk mai ka thangna tur chuan Israel air defense system te hi a thatok lawani tin military expert te chuan han soya Iran hian radar system in aman har satak mai missile thren khat tele hypersonic missile nia han soi te hi amang tak tak ani chuan Israel air defense system te hian anram hi anveng him seng lawang ti hi anren dan hani ta deu ani heti rol hian missile hlom chu Israel hian akol nem jok tai maya Iran beina hi lo changle turin Israel chu ain peito viau bok ani hetianga boruak athalo zonga akal chomek zelaile Iranin Israel baitura fimkhur taka ralrel dan hakal puimek lai hian Pentagon lampang atangin thuchua hanron nei veta US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Middle East guided missile submarine da ani donani ti apuangjarta ani Pentagon lampang atanga antui hnuailong omna tur hanron puangjarta mai hi media thren khatta chuan mak anti hlea achan chu khovel ramrang rang ta hian tui hnuailong han da na hmun hi an puangjar ngai lo ani US Defense Secretary Lloyd Austin chuan Middle East boruak thalo le Buaina lian tak inmung mek kara hian guided missile submarine tui hnuailong hlom tak mai a target threl mai mai ngai lo missile hlom tak tak kap chuak thai chu an da donani ti apuangjara Austin hian hasoizel dan chuan US indolong hlom tak mai Abraham Lincoln strike group te po Middle East vela hian da hanimeka helai region vela ven himna chu khawtaka kalpui turle Middle East US sipai omte tha ti chak zuala tanpuina le support thazok peturin hriat tirna ati chuak bok ani thren khat chuan Iranin missile hlom jok manga Israel hi haron bai thutani boin Israel veng hima Iran missile le ral thuam hlom te lo countera lo dang chattu turani handring bok ani heti lai hian Hezbollah ho te hian lian tham takin Israel hi labein lanor chiam lo ma sela Israel tan noksak tak mai hani chomek ka Israeli Defense Forces IDF te chuan Lebanon ramchunga tangin nizana khan rocket le puak thaithil chrang chrang projectile somthum vel zat mai anron kap chuakani ti anpuang zara heng anron ka ta hi Israel marlam panin aron thlokani ti anpuang zar bok war expert ta chuan Hezbollah ho ta hian Israel ral thuam abik takin air defense system atanga projectile chrang chrang anron ka chuat te lodan na ta na missile an ka chuat thin chu atam thayang ber mantir hantum ni an shria hei hi IDF te point anrin dan hanimai thaya open area hanti poi khoilo tura rocketaron kalani chuan chungchu Israel rama hantlak tir mai thina Israeli air defense system te hian an kap thavek lemlo hani sipai te tan le civil mi te tana hlom thei chinero chu ka thak an nei trau boka ti chuan ni jana projectile somthum vel ron kal jinga henge mazat po hi open area tlain Israel leilunga hapuaka mase IDF ta chuan nunna chan le hliam tur hanam lawa mun roka heng rocket te hi hatlani hanti heti lai hian Hezbollah lampang chuan heng rocket rol han ka chuate hi an mani tini ti an puang zara Hezbollah ne na inzom na nei Al-Mayadin news chuan Hezbollah te hian Israel sipai te mun pui military base chu bei antumani hanti Gaza in dauna tranani tangkhan Israelin bomle air defense system atanga missile haka chua hi hatam to hlea missile pakhat siam chuana tan po hian sumtam tak se nangaya
Hamas ho nena hanin dona ringot po hian Israel chu ain seng hem to viawa Hezbollah ho ten na tak taka hanon bai chun zum le tak zelawangin firfiak pol chi ni nena in dona true front war an ma chon zui zela ti choni ronin ron chet tumin vau khan na pedau rang boka Israel bai turin hanlain buat sai mup zui boka hei hian world leader teril ru hati ha tak zet to hane Israel hian nuclear ral thuam han kol ran mai sia an ramven himna ta na ral thuam han mamong hi nei nga tok zolawa an tla cham hani ai chuan nuclear ral thuam man hi an thre donin han threlo hani nizana Hezbollah hovin rocket rual hanron ka chona mun hi Israel Air Force ta chuan strike nein hanvanwai darani ti IDF ta chuan han puang zarbok ani heti mek lai hian tukin jing dariat vela khan Gaza chimlam panga hanin dona Israel sipai Omar Ginsburg chu athini ti IDF ta chuan han puang zara ama hi paratroopers brigade 101 battalion ami hania hele chan hi Hamas sautan mun tam tak anti chato chungpoin Israel sipai jinga Hamas sau kutura nun na chan hi anom beldau rangmaya Sergeant Omar Ginsburg thina hian Hamas sau ta chuan kanti ania Khanyanisa kan sniper ten baipuyan thakna hankap hlumani hanti tichon heti hian Hamas saulaka Israel in Gaza ground offensive akal puin nuwa Israel sipai Hamas kutura nunna chan hi zathum samthum le panni hantling ta hane Israelin Buaina lian tak ama chon mek lai hian Iran hi ronche se Israel tan chuan hathazo ka ngemti hi ngaidan tam takawma achan chu Iran hi ronche ni chuan Middle East sa zalena le muanna haum thaina turatana baimek tu le thokmek tu heng United Kingdom te France te Germany te hi rang takin Middle East in dona hian Iran dodal hian kenron pen chuwe ngal ngei han dring hani achan chu United Kingdom France le Germany te hian voinlama hian thu chua han siama Israel bailo turin Iran chu han vau khana Middle East region pumpui hi in dona muala nuklut veklo turin han ngen hani UK France le Germany te hian voinlama thu chua han siama hian Middle East sa tharum manga hinek boiton na theldai tuma han baimek na de-escalation le regional stability hanti boruak pangai taka haum le thaina tura ma kan lak na konga hian kanin pum khata kanlung rolani hantia hemi konga hian abik takin Iran le asangoi zon puita chu regional tension tizual thaitur le inka hai titop le miman te chuatira in thlengton tura in remna siam thaina hun rem chang ti chathai tur Israel laka baipui thakna laka in sum turin kan nge nani hanti The Times of Israel chuan Israel le Hamas te inkara in rem lailok na ceasefire agreement le hotest deal chungchanga in biak na chu tunkar toplama hian chunjom le turin rom manani hantia tichuan thu chua hian hetianga in rem na lam kong dapa ngai tuana kansen mek lai hian remna le muana hun rem chang hi ti thuan op thai tur khop thilti na Iran hian anayani chuan amo hapur ngai donani hanti ti chuan Iran hian Israel bayani chuan Arab ram then khatte Iran lama hian hantrang ngai dona ti chuan Middle East sa ram then khatte Israel lama hantrang bok don ti achiang to boka chu chuan Middle East pumpui huapa indona lian tak chu akai chuak thaita ani hei wang hian ram pathum UK France le Germany te hian vau khana pe in amo hapur donani ti anthriat tirta ani heti lai hian Israel Defense Minister Yoav Gallant le US Secretary of Defense Lloyd Austin ta chuan tukin jing lama khan Iran proxy santi ho firfiak pol chi rang telaka Israel thaina le chakna sang tak mai chu US in Israel che vela US sipai chakna thahringa tak mai in dolong lian ropui tak anda tele han sipai tene na an tho ho dan tur chu a final na tan han soi dunani hantia The Times of Israel chuan nizana Defense Minister panni in biakna hian in dona tana thilpai mo tak mai operational le strategic anral rel dan chi rang ta chu thuk tak le ril tak soi dunin hunan manga
operational le strategic lampanga thoho dan tur hi an soiberani anti mase hetiang hini masela mitang ta chhuazalan tura inremna siam phot chu defense minister yev galanthian atul zia hasoi chuakani anti bok masa inremna hi ahlatial tialina hriata Israel melma firfiak polte hian Israel civilian te tha po anpoiti tolova Jordan Valley nimin pathian ni chanu khan civil mi Yenathan Dutch kumsam ni le pathum mi chu kalumania Jordan Valley hian firfiak polte hi ronlutin assault rifle han manga nunna chanta ba ka hian midang pakhatin liam hatur boka hetianga Jordan Valley poiron khoitu firfiak polte hi Israel sipai ta chuan vein hanum zui mek bok ani Hamas firfiak pol ta chuan Jordan Valley poi khoina hi kan ti ni tin han puang zara West Bank ka highway lian taka Israel civil mi te hi motora hanron tlan mek lain firfiak pol ta hian han lo bei thutani ti The Times of Israel chuan han puanga poi khoina mun Jordan Valley Mehola Junction hanti Route 90 chevela hian Israel sipai hengamajat chu tirchua zui ngal hani bok ani terrorist infiltration hanti firfiak polte Israel ramchunga poyan ron khoina hani wangin Israel chuan hei hi angai poimo hlea IDF chief of staff Harji Halevi poin he poi khoina mun hi atlo zui ngal bok ani Israel tan chuan nimin kha hun thatak chu ani lem lowa Israel sipai Gaza nunna chana Israel ramchunga civil mi ten liaman tura nunna anchan tabuka Israeli Defense Forces chuan Hamas firfiak polten Gaza Strip chimlampang Khan Yunis le hache vela operation lian tak ron nei turin roman na le inbuat sai na hanayani ti intelligence report chian tak andong zui tabuka tichon helai mun hi Gaza Stripa Palestine mi puitetana safe zone tia hanlo puanto Israel sipai ten Palestine mi puite tlan khom tura hanti na mun kha ania masa heng mi puite hi Hamas firfiak polta chuan in phen na ta nam hanga operation ron nei hi antumti intelligence report chuan chiang taka hanzialan taka wangin IDF ta chuan khania news che vela helai mun atang hian man mo takin mi puite chuak ngal turin hriat tirna hanti chuak zuita ani khania news sa humanitarian zone safe zone tia hansoi bok hi Hamas firfiak polte hanlo chet thailo na turin aram ri ta chu siam thatle ven himna khaujokin kalpuyani ti IDF ta chuan han puang zui bok ti chuan khan yunis vela hanin bailaya Hamas hoten rocket ka chuana tana han man trin lunch chai tanti thren khat ta chu Israel sipai ta hian anti chazui ngala haiba ka hian building pakhat Hamas rocket unit ten an man thin chu IDF ten amun lua tu ta hi an no chua to wangin hun rai tak chung chu ti chiat ani lawa masa hetianga thuthar report aum ta ka wang hian IDF ta hian he building hi an bom dar tawek bok ani inrem na ta na in biak na kalmek lama po kairoi mo doha mo tunkarning ani August ni som panga hian in biak na nei turin roman ania Israel Security Service lampang chuan hein biakna hian inrem na chu ti fel thei hanin rin thu han puang zara te chuan ti fel hani tranga hun rai lo te a atakin kalpui tran thei han bai sei bok ani Israel Security Service hian Channel 12 nana report an pek dan chuan hein biakna hian Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu le Hamas ho tu thar ye hiasin word ta chuan inrem na aum theinan hian in po fan ton thei han mamo ve dona chu chu hanti theile theilowa in biak na hi a hlotlin lo chu ain ngat donani hanti hetianga Israelayo palaiten beisena sang tak anei mek lai hian ni zandar khat hapel nuwa khan Hamas ho ta chuan thu chua hanron nei le ta Hamas ayo palaite chu tunkarninga nia ceasefire inka haina tan le hostage deal mitang in thlengton na turatana in biak na lawam tura hian Hamas ayo palai ta chu kantir don lo tin thu chua hanon siam le ta ani inrem na ta na in biak na kalpui tu ber Egypt le Qatar ramthroi tu ta chuan inrem na theina ta na malak na ti khot lai lo ve turin Israel le Hamas ta na hian ngen na han siam zuya ma se Hamas firfiak pol ta chuan
Egypt khopui Cairo mo Qatar khopui Doha mo poni sela an ayo palai ta chu an tir don lo ti an pung chianga ninga nia in biak na nei tura an rom mana hian Hamas ayo negotiator te tir tur hian rom manang ma siam kan nei lowani antibok Hamas baka Israel do dal tu firfiak pol chi rang te hian Iran ron chet hun hi an nga kani berin khriata Israel hi nataka beirona liam na tak tor tir hi an tum phota chumi ma chuan inram na ta na in biak na hi Hamas so te hian kalpuyan dulo ni in ahriatani antibok ma se IDF chief of staff Harji Halavi chuan hei hi in biak na ta na Israelin nu niam thai hun nu nung berani tin hapuang ve bok Hamas so hian an thu chua hian tuna proposal hi kan pom thailowa proposal thar huam zau jok le Gaza Israelin kan ram hanlua chinatranga chuasan tura rot na tepo tel ani lo chuan hein biak na hi kan du lawani hanti inrem na kongjon puitu te tan po habang bo thak viau zalmaya diharet chuan Israeli official ta chuan Hamas so thil tumber hi chu chiang takin halangrang toa hei hi bargaining tactic ania inrem na tana in biak na hi tunari chuan kalpui lovin Israel baya Iran aron chet chho huna Hamas so tele Hezbollah ta chuan nataka lo chet jui ve ngal hantuma ti chuan chu tianga nataka hanon chet ve theina tur chuan Gaza hren bele hol chep ani mek na munatang hian Israel sipai ta chu nu do an phut boka in biak na hi antana ham thana turatan man hantumani tin an soi ve thunga Iran le Hezbollah hoten beipui thakna lian tham tak tak manga Israel an bei thai ma inram lailok na hi lo siamin Gaza mun tam takatranga Israel sipai te withdraw hi Hamas hoten andu thu sam mania ma se chu thil chu engtika ma Gaza hian hatheng don lova Hamas so te hian tunkar top lampanga in biak na dokan hi kil du lova an hnolani chuan Gaza hian Hamas so rot som na operation chu chun zom hani donani anti heibaka hian Israeli defense minister Yoav Gallant chuan Iran le Hezbollah ho hian Israel baitura handro manang hian anron cheni phot chuan tun ma voikhat ma anla mu ngai lo chanlet na rap thak tak kan pedonani hati Israel hian thilti thaina lian tak tak kan naya chu khrangin Iran hian indona mun hi ahuang zawa front thar haron siam lo hi kan bai saya chu wang chuan Israel hian Iran bai masak hi kan tum lawa ma se Iran hian chu thil chu an thlan tirani chuan an la mu ngai lo chiat na rap thak chu an ma chon ngai donani hati heti role hian the Times of Israel chuan tukin lama khan Israel current assessment tuna zirchian na hanai mek na tang chuan Iran in Israel direct a habei hun hi nirai lo te a halo thleng thai toa Iran lampang chuan wala news site ne na report an pek dan chuan Islamic Republic of Iran chuan ninga nia Israel le Hamas tein kara inrem na tana in biak na aum ma hian Israel ka beipui thakna chu tran ani mai thayani hantia heti lai hian the Times of Israel chuan Israel intelligence ten an chui chiana tang chuan karkalta lampanga khan Iran hi ronchengai to tura hangaya ma se hetianga hanchet lo na chan chu international pressure na satak mai hantoka ma se chu Israel bay antum thulphana tan man hantum lawa Masa Israel baidan tur chungchanga ngai tuana sengnonin ahun hi anti khotlai ringotani anti ramthrang ten Iran nena hian Israel ka direct strike nailo tur hian vaukhan na hanpenwal toa heiwang hian the Times of Israel chuan report tranga halandan chuan Iran president Mahmud Pezeshkian chuan khawle nataka Israel ka chet chu adulawa Mase Islamic Revolutionary Guard Corps Fretu ta chuan April nisom pathumle nisom palia Israel hanbei na ayana sajok khan tuntruma hian beipui thak na hi kalpui handu thungani hanti Iran ron chet chuana hi thil chetein hadalmek chawaniya anram chunga Fretu lutte ngaidan hainang ri chialawa Mase wala lampangin report an pekatranga halandan hi chuan in biak na han nei ma tunkar ninga ni ma hian
Iran hian Israel hi abai ngai tura han ngai thung ani khovel ram sang te poin Iran hi chamai thai hani to wangin an rammi te himna han ngai to meka Israel le Middle East mun sanga thlona service than khat ta chu ti to pani meka India point Tel Aviv khopui tloa thlona an service tir thin chu ti to pani thu halo pom toa masen ti to phun chung tur hi haral to wangin ni jan lama khan thu chua thar han nei le ta Air India chuan Tel Aviv lama service chu October ni samni pasari thlang hian ti top chun jom hani don ani ti an puang zuya hei hi indona lian jok thleng thut thai hani wangle mi puita him jok na tur ngai tua an thu chuani ti han soibok hei baka hian Israeli Defense Forces chuan nimin tlai lampang Sunday a khan order han te chuak boka rampon lampanga Israel sipai duty ta chu Israel ram chunga ron hovek turin hriat tirna han te chuak ani Georgia te Azerbaijan le ache vela te Israel sipai ta chu tuna hian hanum meka kan public broadcaster chuan report an pek danin Iran hian Israel sangoi jon puitemo an thurol pui ram ta chu bei an hrelo mai thaya ti chuan Georgia le Azerbaijan hi Iran ramribul loka hanoma Iran hian heng muna Israel sipai duty te hi abai du mai hi an ringbok ani hei wang hian an rama harang thayang bera hoturin order hi han ti chuaka hei baka hian Israel sipai service mek ta chu chol manga ramdanga kaltepo Israela kirvek turin hriat tirna han ti chuak bok ani Israel Defense Force nuaya na thoktu jongjong ta chu ramdanga hanom harem lo hani deu bera khovel munranga heng han sipai te hi anom darnuai ani chuan Israel tan ven him thei ani don lawa hei wang hian mun khata Israel ram chunga ron kir turin hriat tirna hi hati chuak ta ani Azerbaijan po hian Azeri hotele Armenia ramten Nagorno Karabakh in chua indona lian tak kauma wangin peacekeeping force tan Israel sipai te hi tirlu hania masa chung an na ai chuan an nun na him tura Israel ram chunga handon kir hi Israeli Defense Forces ta chuan ngai poi mo zoka han nei ta hani ole kan channel la subscribe lo ten milo subscribe sakjal turin kan ngen chewa chanchin thar berber ta hinlo hriat thaina turin notification bell kha click in ola hinlo da thaudonia